Habari wapendwa, sasa jinsi ya kukata hiki kikoti utapima urefu kuanzia kwenye bega hadi inapoishia hipsi. Kwa hapa ni inchi 10.5 tumeongeza na nusu inchi imekuwa inchi 11. Baada hapo utaacha nusu inchi kama hivi ambavyo unaniona nafanya. Hii ni kwa sababu ya kuunganisha kipande cha nyuma na kipande cha mbele. Kwa baada ya kumaliza utanyoosha mstari. Na baada ya kunyoosha mstari tunaanza kukata kipande cha mbele. Kwa hiyo utaacha inchi moja hii. Inchi moja hii itatumika kwa ajili ya hivyo vifungo. Utanyoosha mstari kama hivyo na baada hapo utaingiza kipimo cha bega. Kwa hapa kwa sababu nimechukua kipimo cha mtoto mchanga, tutapima bega inchi 4 na tutashuka kwapa inchi 4 na tutakuja hafu yetu inaishia kwenye inchi 6.5. Baada hapo utahakikisha vipimo ili uweze kunyoosha mistari kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada kumaliza hapo utakacho kifanya utaweka inchi ulizoweka kwenye bega kwenye mstari wa kifua na baada hapo utanyoosha mstari na baada kumaliza utapima shingo inchi 2 na urefu vile vile inchi 2 na utatoa shape ya shingo. Baada kumaliza hapo utapima nusu inchi kwa ajili ya kulazia bega na baada ya hapo utaingiza vipimo vyako vya mzunguko. Kwa upande wa kifua utaweka vipimo vyako vya mzunguko wa kifua kama hivi ambavyo unaona, utagawanya kwa 4. Nyinyi ni mafundi na utakuja kwenye tumbo vile vile na utakuja kwenye hipsi utafanya hivyo hivyo. Baada hapo utatoa shape ya kwapa kama hivi ambavyo unaniona mimi natoa na baada ya kumaliza hapo utatoa shape ya kwenye kifua na utakwenda kwenye hipsi kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada ya kumaliza hapa tunatakiwa tuwe na kipimo cha kutoka nyonyo moja hadi nyingine, lakini kwa sababu huyu ni mtoto tutachukua upana wetu wa mzunguko wa upana wetu wa kifua kama hivyo na utaugawanya kwa 2. Kwa hapa tutapata inchi 2.5. Inchi 2.5 hii tutakwenda nayo hadi chini kwa sababu hii tunaikata kwa mtindo wa princess dart. Baada hapo utanyoosha mstari na baada kumaliza hapo utakuja utapima mzunguko wako wa kwapa. Kwa hapa utakuja utopima kama hivi ambavyo unaniona mimi napima ili tuweze kuweka alama katikati. Kwa hapa ni inchi 4.5. Kwa hiyo ukiganya mara 2 utapata inchi 2.5. Baada hapo utaongeza inchi 1 ili wakati wa kuja kuikata ukija ukishona vipimo vyake viweze kukaa sawa sawa. Na baada hapo sasa utaingiza inchi za kushonea, utaongeza inchi 1.5 kwa mtu yoyote. Inchi 1.5 kwenye kifua, inchi 1.5 kwenye tumbo na inchi 1.5 kwenye hips. Baada hapo utatoa shape kama hivi ambavyo unaniona mimi natoa na baada kumaliza tutarekebisha kwapa, tutaweka hapa ambapo tumeongeza inchi 1 na inchi 1.5. Kwa utarekebisha kwapa yako kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada kumaliza kutoa shape ya kwapa, kinachofuata kwa upande wa juu huku utakuja utapima nusu inchi. Hii ni kwa ajili ya kuunganisha bega kipande cha nyuma na cha mbele. Kwa utanyoosha mstari wako kama hivyo na baada ya kumaliza hapo sasa utakata kipande chako kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Baada ya kumaliza kukata hivi utatoa kopi kipande cha nyuma. Kwa kipande cha nyuma hii inchi ya vifungo utaiondoa. Kwa baada hapo hiki ni kipande cha mbele utakuja utakata kama hivyo. Na baada ya kukata sasa utakigawanya hiki kipande ili tuweze kupata hizo pliti ambazo
unaziona hapo. Kwa hiyo utakigawanya na utachagua mawili, kukikata halafu kuja kukipanga kwenye kitambaa kingine kama hivi, au kuchukua kitambaa kingine kama hivi ambavyo nafanya mimi na ukakunja pliti kama unavyoona mimi nafanya. Utakunja pliti zako sawa, kwa kuacha nusu inchi ya kuja kuunganisha na huku, na baadaye utakunja pliti zako kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Urahisi ni wa kwako kukata vipande, kuvipanga, ama kuchukua kitambaa kuzikunja pliti ukanyoosha na pasi, na baada hapo uchukue hiko kipande na uje utoe kopi. Lakini katika kutoa kopi tafadhali juu acha nusu inchi, kwa sababu tunakuja kuunganisha na kipande cha juu. Kwa hiyo juu tu ndo utaacha nusu inchi, vilivyobaki utatoa kopi kama kawaida. Juu tu ndo utaacha nusu inchi. Na kwa upande wa hiko kipande cha juu ambacho tumekikata hapo, pia wakati wa kukitoa kopi chini utaacha nusu inchi. Chini kulikobaki kote utaacha sawa, lakini chini utaacha nusu inchi. Kwa hiyo utakuja utakikata kama hivyo. Kwa hiyo juu huko utakuwa umeacha nusu inchi kama hivyo ambavyo na kuonyesha, na baada hapo utakuja huku utakikata, hautoacha nusu inchi, utakikata kama hivyo kilivyo. Kwa baada ya kumaliza hapo, wakati wa kuja kukiunganisha na hiki, kwa hiki pia cha juu kinatakiwa chini kiwe kimezidi kwa nusu inchi ili uweze kupata vipimo sahihi. Kwa hivi ndivyo inavokatwa hiyo koti. Na kwa upande wa hapa utachukua kipande chako ambacho utakikata kwa urefu ambao inategemea na hapo na urefu wako. Sawa, kwa utakuja utakikata kama hivi. Kipande chako hiki kinatakiwa kiwe na upana wa inchi wa robo 3. Ukikikunja hivyo mara mbili kinatakiwa kiwe na upana wa robo 3. Sawa, na baada ya kuwa na upana wa robo 3 vinatakiwa viwe viwili. Kwa hiyo utakuja kushonea pembeni kwa robo na utakuja kugeuzia, na baada ya kugeuza utakuja kukikata, utakikata kama hivyo, na baada ya kugeuza utakuja utakishonea hapo kule pembeni, utakwenda utakishonea kama hivyo, na baada ya kukishonea, kwa hiyo utarudisha nyuma kwa saizi ambayo unataka mwenyewe. Kwa hivi ndivyo inavokatwa hiyo koti. Kama utakuwa na swali, tafadhali usisite kuuliza.